poi betap vote. Ke Sorkar Jylla kalarai ban Ujor Mukotduma bai menran kemat Pyrshah Nongaiktien jo ke Seng Trinamul Kongres usakit gokle nak kedau bola kenok Pyrshah yo he IAS bola pendon kambak lai ke pisah ke belakot syaka nyop kendai point not san million US dollar lanin rius pa lai puar kelur tingka hakabe day bat ke Meghalaya Eco Tourism Infrastructure Development Project. Ke Sorkar kala kentat warga kini ke jengkenok jong unang yalam ke Seng TMC ke belapau pertai hak kesengi ningkong. Usimbut Menteri Rang Bak ke Jylla ubak Preston Tin Song Laong baya kinu ke jengkenok Pyrshah day ban benrap lang ru bat kikot kisla ke babiang. Da ke baai ke jengtip ke babeniak sepang ke MEIDP ubah Tin Song Laong baka Sorkar kala yok pediang ya kesong tingka ke bah nyau spak lai huai kelur tingka ban pendrai kami ki benta beper jong kani ke projek nadu usnam arhajar arpuar hadu usnam arhajar arpunrio. Ulah pentip ru baka Sorkar Jylla kala hab bantau ke senat rekam ke bekerpang hapok ke kerteng Meghalaya Age Limited kat kum ke jeng pruit lenti jong ke bank. La ruban penken mau hang ni bagi pulit ke Jylla Gujarat ke ladap kem ya usakit gokle ke bedai bak ke jeng thok jong u ha ke Twitter ha ke bau ula pen priang ke kubor thok sepang ke jeng let yuk kejat jong Menteri Rang Bak Du Keri Narendra Modi Shemorbi hadin baladap tua ke wei ke jengking ha ke te kesnong. Ultimately put it to public domain and just bring out the allegation in the form of statement which is totally wrong. And we have no more patience.